Haino hai lam sogo GOMATI TV nai tongnai khapani ta kotai bok chorono tini belani koktuma kotor kasai pheka chini GOMATI TV ni mangleo koktuma ni bisingte Simon kha protachya TRIPURA hanai newspaper o kasai pheimani Lok Sabha chongmarini sakangno BJP ni kainai somorthon kalaika Tipra mothani kotor jane mane sini jagi tongnai neta hanai सरकार नि हायकेबा ताक बर्तमान चलि तंनाय सरकार हायकेबा बीजेपी सरकार नि देहर बरबाय करंलाय जाखनैबो साइमान खा तिनि टिप्रा मथा रखना ताई उपमुख्यमंत्री अंगनाय हनै अनिमेश देबबर्मा ताई मंत्री अंगनाय कल्याणी हनै आबो बोसुक जरातै कबै चेथारै नायलायनाय चिनि GOMATI TV नि मांफ्लितै आबो बोसुक जरातै कबै चेथारै नायलायना GOMATI TV नि मांफ्लितै कोक्टमाने बिसिंगते साइमान माने 2024 लोकसभा निर्वाचन हायकेबा चंगमारिनि गाना फायरक राजनीति हायकेबा पॉलिटिकल नि जे गोबांमा बदल टंगमानि आबो दिल्ली नि सिमिन खबर रगै नायमानि विरोधी दल रक हायकेबा टिप्रा मोथारक अस्ते हायकेबा तरक बीजेपी पार्टी नि फासिं थाङै टंगखनिबो जों खोनाय मानखा तै थानसा तै टिप्रासा नि कतर कोक्टमा Tipra motharo BJP party no rugei haikeba BJP party no समर्थन खालायो हनै सामानि हायकेबा newspaper ok आइफिमा आबो बुसुक जराते कबै आबो रुतुगै नायनाय हायकेबा चेथारै नायनाय GOMATI TV कोक्टमानि बिसिंति सामान खा जे BJP party no समर्थन खालायमानि Tipra motharo आबोनि बिनिमय हायकेबा आबोनि बदला माननाय विरोधी दल नेता अनिमेश देबबर्मा अंगनाय उपमुख्यमंत्री ताई दलाय जेलानि सिमिन रायमाबेली केन्द्रनि विधायिका हायकेबा एमलेजक Tipra मोथानि नारी नेत्री अंगै दंनाय नन्दिता देबबर्मा रियां ब अंगनाय मंत्री हनै कोक्टमानि बिसिंति साइमान माने आबो बोसुक जरातै कबै चेथ्राय नायनाय GOMATI TV आबो सिमिया मंत्री अंगनाय तेलियामुरानि केन्द्रआव विधायिका हंजगनाय कल्याणी साहारायब बुसकां सालो आबो Tipra मोथारक BJP पार्टी न समर्थन खालायमानि तामा उंनो हनै तै तामा उंनो हनै वानसकलायजाक लोकरक ukok busuk jaratai koboi haikeba busuk jaratai tatal haikeba busuk jaratai ereng abo setharinai GOMATI TV nai tongdi GOMATI TV